kukula sadaka ya leo. Sasa utasimama hapa, chondo iletwe hapo, huyu ndiye atakula sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kila mtu arudi kwa mfuko vizuri, na simu ya mama iletwe. Andika namba ya mama hapa. Niko na washirika wanatutazama pale. Unaona wabaka ngambo. Urono uginya mlimo. Ndakwirite ni ugathie. Shika hapo. Kila mtu aliye hapa. Nani ameandika namba ya shosho mahali? Andika namba ya mama ulete. Namba ya mama iandikwe iletwe. Leta namba ya mama. Andika mahali pale. Huyu anamenya ngeti 726. Mudo to yiro to zeke. Praise the name of the Lord. Kazi yangu ni kuhubiri, ya huyu mama ni kukula nini? Sadaka. Kaa hapo mama, kaa hapo chini, umeletewa kiti. Namba ya mama ni hii. Andika. Wale wanataka kutuma kwa simu. Itatoa jina gani mami? Cecilia Kagendo. Our online church. Sadaka yangu ya kuhubiri leo inakuliwa na mama ya Wanja. Namba yake wekeni hapo kwa TV. 0726 64 23 60. Na muweke pesa mzuri. Igwa Jamwas. Tuwekele matano haa. Soke gari yako yenywe girinyanya. 0726 64 23 60. Watu wale wanatutazama online, toeni sadaka kwa sababu mlikuwa hapa. Sadaka ya leo inakuliwa na mama ya Wanja huyu. Susu. Ama kile wacha kutetemeka. Sinaingiaga hivyo. Sinaingia ama kile. Hii kanisa ni ya matajiri wa Nairobi. Wako baka ngambo. Ile kamera ile. Wacha kusubua, wacha ilie. Ni murigo uraingira. Reke murigo uingire. Horero hau guthondeke. Leo nataka uache umefurahi. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana ya kwamba ninajua unaomboleza, lakini nitakuja nikupatie furaha ambayo haitaibiwa na mtu. Sasa hiyo furaha ambayo haitaibiwa na mtu, tuachieni huyu mama. Praise the name of the Lord. Na wakora wasikuje kukuta huyu mama. Hiyo pesa yote nitaibeba. Wasikuje kusubua huyu mama. Tutajua vile hawa watu, nitakuonyesha yule atakuwekea hiyo pesa vizuri, si ndio? Good. Wasikuje kukusubua usiku. Mnasikia watu hapa? Sikuje kusubua mama ya Wanja. Haya. 0726 64 23 60. Haya, wale wako na physical offering, inua mkono. Baba, katika jina la Yesu, ninabarikisha hawa watu ambao wamekuja kutenda mema na kutuliza moyo wa huyu mama. Wanapojitolea zaka zao, Mungu wabariki kwa sababu ya roho ya huyu mama. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Leteni sadaka zenu hapa. Wale ambao wako na physical offering, njoo hapa, weka hapa. Weka hapo. Na uambie huyo mama Mungu akutulize moyo. Katika jina la Yesu. Mwambie Mungu akutulize moyo. Mwambie Mungu akutulize moyo katika jina la Yesu. Tigawale mwana wako kendo verera dosya ngoro yakwa nishingia hotire tigawanja gerio anjera gatere mode meketaga nigunyone tigawale mwana wa wokendo verera dosya ngoro yakwa nishingia hotire tigawaja gerio atera gatere mode meketaga nigunyone wega igoro ya maodo
Ngai wekaga magegania wiyurite hinya na ndikio ngoro yakwa iyuire gikeno nikumenya ndi nawe wi mundu wahonirie ngoro yakwa naho ni njega gutire kindu kiega ingĩhoya njage tondu wi muheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku ũmahithũragĩria itho makũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime. Amen. Watu wa online mumechanga, angalia kama hawajafikisha ile pesa nataka wanarudia kutoa sadaka tena. Angalia hapa kwa simu, angalia. Magai masalia we muici uwe ginya kiu masalia uwe ginya kimiru nikutange survive we angalia ate ni agetegera tondu ri watu wa online. Namba ya mama ya Wanja ni 0726 64 23 60. Mama Boaz na our matron ndio mmekuja. Tumeni sadaka hapa 1500. Saluta idano. Numero ni Miss Charles. Saluta idano. 0726 64 23 60. Niwe guthoma. Rehe guthomera ni ndagwethera. Ndakwira mamukuru gaka gathi. Igwe no murigo oingirire ni lazima huyu mama tumfurahishe, si ni ukweli? Si ni mama alituzalia mshirika wetu mzuri. Akwira reke ndumwira muonia wendo alioka nginya Nairobi kamuria niki mukuru ndoka gutega mumemwekea kitu mzuri na githe mutio ni kitu mzuri ni kuma mukuru sawa mathe yako sawa hawa wanajua nikisema mmeweka mzuri ni kuanzia wapi sawa mukuru Ngai arokuhe thayo arokurathima nawe amen kiu nikio gwethaga amen riu umuthi ndukaigwa wasi ukwanyu ni kuri kambi ni kuri kambi guku umere hwaini kire wega karatu guthio mere Ngai eni ucoke unywe cuba ici cia thota nike inyui thina wanyu ni thina wanyu tondu mugwiciria ndiramwira atia cia thota no hindi wengi anyuaga imwe. Sasa kama mama akiwa hapa, nataka familia yote ije ili tuwaombee familia, watoto wa Wanja na jamii yao yote. Nataka ije hapa ili tuweze kuwaombea. Praise team, tupatieni wimbo wanapokaribia ili tuwaombee. Frank Hemuthegi.
Familia yote ije hapa ili tuwaombe. Uire mogwati nema. Na wachungaji pia mkaribia wachungaji wote walio hapa. Ote gutoria mauru maneno urumokia karo ya kwa Mwathani. Ote gutoria mauru maneno Musa Jehova we utoragio kiuria ningiahoya Murie kiuria umuthi noreke jiganire na ciugo njiraga mothe mekikaga mawega kurietikia. Uca Jehova we otoragio kiuria ningiahoya murie kiuria umuthi noreke jiganire na ciugo njiraga mothe mekikaga mawega. Amen. Amen. Shikaneni mikono familia. Amen. Unaona hivyo mmeshikana mikono, msiwahi wachana. Semeni amen. Msiwahi pigana. Na muombeage mmoja, muombeane mmoja kwa mwingine. Na mtakiane mema. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu huita baraka na kupatiana baraka mahali ambapo familia imekaa. Kwa nini? Kwa upendo na kwa umoja. Amen. Acheni tuombe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, Ngai witũ amatu-inĩ nĩ tũkwenda gũgũthaitha mahinda maya tũgĩgwĩta nĩgetha ũririkane bamĩrĩ ĩno ya nyina wa Wanja na ciana ciake, na ciana iria ciarĩtwo nĩ ciana ciake, ona ciana cia Wanja na ciana iria maciarĩte. Mahinda maya Mwathani nĩmo mũndũ abataraga thayũ. Mahinda maya Mwathani nĩmo mũndũ abataraga gĩkeno. Na Ngai wa matu-inĩ nĩ ngwenda gũgũthaitha atĩ nĩ ũkũmahe thayũ na gĩkeno kĩrĩa gĩtakaiywo nĩ mũndũ, atĩ nĩ ũkũmenyerera ngoro ciao. Ngai wa matu-inĩ makĩria mũtumia ũyũ ũrĩkĩtie gũtigwo nĩ mwana wake, ona ciana ici Ngai irĩkĩtie gũtigwo nĩ mami wao, ona arĩa Mwathani maciaranĩirwo na Wanja hĩndĩ ĩno. Ngai wa matu-inĩ ngwenda gũhoya atĩ kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩtoimagwo thutha nĩ kĩeha kĩrehe thayũ mũciĩ ũyũ. O toguo manyitana moko mao Ngai ndũkanareke mairigũrĩrwo. Ngai witũ gĩkona ũru Mwathani ũkwenda gũtonya mũciĩ ũyũ, Jehova ũkaũgiria no mahithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Shaitani nĩendaga kuoya mweke rĩrĩa hagĩa mwanya wa gũtigwo nĩ mũndũ, nĩgetha ahũrithanie andũ a bamĩrĩ, nĩgetha ahũrithanie ciana, ona atũme andũ mage kũiguana. Ngai tũkwaria atĩ Shaitani ndarĩ na ũhoti igũrũ rĩa bamĩrĩ ĩno. Shaitani ndarĩ na ũhoti igũrũ rĩa andũ aya. Matikũmenana, matikũhĩtania, matigwĩtana ciugo, ona matikũhatĩkana, matigũtindĩkana, ona matikũhurumũrana. Mwathani aya Ngai wa matu-inĩ nĩ ũkũmaigana thayũ, naguo muoyo Ngai wa matu-inĩ wa mwarĩ wa ithe witũ Wanja. Nĩ twahoya atĩ ũmũthĩ Ngai wa matu-inĩ wĩtĩkĩre kũhorera arĩa maumagĩrĩra mũndũ hĩndĩ ĩrĩa marĩkia gũthikwo matikamoimĩrĩre, arĩa moimagĩrĩra mũndũ hĩndĩ ĩrĩa marĩkia gũthikwo matikoimĩrĩre aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Iroto ona kũmuona rĩu nĩ ciathira. Ngai wa matu-inĩ nĩ wamatigithũkania tondũ maandĩko maroiga we ũrĩ Ngai wa andũ arĩa marĩ muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai wa matu-inĩ rathima mũciĩ ũyũ, kĩrĩa meriragĩria Ngai ũromahe nĩgetha ũmakũrithanĩrie ruo rwao
umahe gikeno. Ngai etikira kumakenia rita ringi. Ngai wa matu-ini ihinda riri Ngai riao ria gucakaya ni ukumakuhiriria, riao ria gucakaya ni uguka nigetha umone ringi. Ngai wa matu-ini ikaragia ngoro ciao, uguo niguo twamahoera in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen. Mungu wetu awabariki. Amen. Rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe. Amen. Kwa wakati huu ningependa kumkaribisha atakayetoa shukrani kwa niaba ya familia, na pia MC aje atuambie tukimaliza mazishi pale kama kuna chakula na mahali tutarudi kukula. Kama ni hapa tutarudi hapa, kama ni hoteli mtatupeleka. Amen. Na jugeta MC uranagenete mathiko-ini gutire kuria tutabeta wiki yake tiri tuthike mwari wa ithe bitu na wendo githe tiguo wendo reo turehire tuonanie nginya haria. Kwa hivyo anayerudisha shukrani kwa niaba ya familia